Jeste ljudi, danas radimo room tour! Ok, znači room tour. Tu je Isma. A Isma mora da ide u kuhinju jer ima nekog posla, jel tako? Imaš ti mnogo posla za danas. Ok, od čega bismo mi mogli prvo početi? Ajde od... Naprimjer, evo ovoga ovdje, vidite. Toga tu. Znači, ovdje ima svašta. Vidite? Ovdje ima svašta. Pogledajte ovo. Znači, Ovo pogledajte. evo kreveta. Znači, moj krevet. Evo Ismino konja. A plus ne bi. Ok, znači tu je ormarić, vidite. Šta vidite? Pa vidiš. Evo ga drugi ormarić. Znači, to je taj ormarić. Vidite, prvi, drugi. I tu tabure. Eno Isminog tamo konja. Ona ima 2 konja. Ali